خلکم باجار قامشلو درکتنه وکه خوابیشاندانه کل درخستنه جبونه که مناس بکن به داخواز وان چیه چت خوازن پانکارت وان بچه نیویسین هاتن هلدان اما جنوچگان خو سارا حسن ناس بکن و جیب پرسن سارا نهال گل محاضره سارا دم تخوش به راستی جی سارا متخوازن آگاهیان جمره راگینه او لور لپشته چد به هروها جمره پیاما خلکی راگینه سارا چد خوازن چد بیجن جبونا که قطبونا كهرباء كرم بك بله راست دم باش بود و تماشاوان رونایی تیوی راستی راست از نها چرخره یا فلاحین بکلیور همی گلن قامش لو خدانه هفدو و لیور کم بونه به یک دنگی دبیجه ناج بهابونه سوتمنی رجبر ام بجبیر لکن ابو زیده تری هفتیه که سوتمنی لروجاوای کردستانی بگشتی بهابونه ایدی راستی جی آلوزیه که بخوره دردخینه جبوه جی روزانه خلق قامشلو حسکه تلتمر آلیه دیری که چه ام بیشم تایبت لقامشلو گلک جاران مشوپان دیه جه بو سر چند روزانده ام بیشن خو پیشاندان بردوامن جبو نرازی بونا بهابونا سوتمنی ام بیشم بنزینن مازوتن هر وکی بهابونا کرن سیارای خطایا و آلی که دنجی قطبونا کهربه کو امپیر حتی نهات یداین راستشی وکو اندیمنا دادبینن راستشی اجماری کو لیور کمبونه به یک دنگی دبیجن ناج بهابونا سوتمنی را اریج جیانا که آزاد و رومت را همان وقتی دبیجن باجار روجاوای کردستان کو زنگینتر یه بترول و مازوت و هر وکیل مخابن اف که جالی خلقه و کم تداین از اینا هنک پیاما بگرم که اونا چه دبیجن چه ما درکتنا داخواز وان چیه نها دما خوش به افو چند روز هون داکتنا قادان هون خواسته کوای سرکت چیه اهلا بكم. اول شيء نحن طلعنا تضامنا مع الشعب بالنسبه للاوضاع. طبعا المنطقه الشرقيه قدمت شهداء 20,000 شهيد في سبيل الحريه في سبيل الجوع. اول من قام بالثوره في عموم سوريا هي منطقه القامشلي ومحافظه الحسكه. طيب شو بدنا نحكي العوائل والشهداء؟ 20,000 شهيد قدمنا في منطقه القامشلي والحسكه. اخر شيء عوائلهم لا كهرباء لا ماء لا محروقات، ما في عندهم شو عوائل الشهداء كيف يعيشوا؟ طيب نحن طلعنا في سبيل تأمين أقل خدمات هي الكهرباء الماء. العالم تفترش الأرض تفترش الرصيف، كهرباء ما في، مازوت ما في، مي ما في. طيب هاي نهاية الثورة اللي قمنا ضد النظام البائد فيها. نحن نطلب أقل مقومات الحياة اللي هي الماء والكهرباء والمازوت. هاي أقل شيء نقدر نواجه شهدائنا فيها، إنه هاي حصلناها. الله يعطيكم العافية ومشكورين. اف پیکاته عربو کو داخوازان سرکه کو او قص برخوادانی لروجاوی کردستان کرنا و نهاجی به آب و به کهرباء هم جی به امبیژن به مازوتن از کار منک پیام دایی کا بگرمیاده دما خوش به هندا کتنه چه اون چه دخوان طلبه مازوت دکن ارزان ببه ام طلبه غراضه جبونا عالم فقير وفقراء ارزان ببه واستلبك ما هي ازي بيجمته از محل ميمي تفهم كيف كاني احمد الهلالي قيل كرسي تقري برا دنقي ما بكي وبرا بيب هوارا نبي دفاع ما بكي ازفير رسالة جير دشينو او وهذالي وي برا مساعدة ما بكن او لجيب لند الكرسي خقرتنا شخف هديناكن افشش روجي ما ندرد كذن وبس از کار منک پیام ده بگرمیاد تچت خواز و اف حیا کنگی بردوام بکی حياك بدن ما بردوام كن انا حيا بيب حيا بدن ما نكا كهرباء هي نما صوت هي نوقت شكايه مشوتيني اخر ما كنتي ابدا ما صار بيم يشرو بكن هذه صعب ساعات ان شاء الله دنگی و بگه جی پی واندیدار و چاره سری یک زودترین وره داین یا بو تچت بیجه بنرین او به افچا وره چاره سر کرد اف دوی نرخی
مازوتي ارزان ببه ونرخي كهرباء ارزان ببه ملت برشيه بكاري نكاري فان اسعاره نكاري حقي في مازوتي بده ونكاري حقي فان كهرباء بلند بده جبوي نرخي حمدشتي ارزان ببه جبر مازوت بو هادبه زيدي صد وشيست ماده بير بو هادبن جبر ولو دفي مازوت ارزان ببه ودفي كهرباء وبي وفراندن كهرباء جي حمم لتيري كهرباء نا قرك شحال كثيره بكهرباء اسباسياتكم أرس لفير لسر لافيتي دانينا ناج قطبونا كهربيرا وناج بهابونا مازوتيرا أذكر هناك بيام دجي بقرم لفير يابو هون دركتنا فير خو بيشانداني أبو چندروش هون دخوازك تشاوا وجكي دخوازك ام دخوازي ام مسؤولة مازوتا ما غازا ما ناني ما حمود شيء مطالبي حياتي ام قطب نجي فقيرتي بدس يعني بيا فقر يعني ام تخوازن انه حلك ايش في موضوعي هذا بيدانين دخوازا واش كي هي دخوازا مش مسؤوله هي شو مسؤوله مسؤول بي راجع في باريها وماشي خلكي إن شاء الله دنجي وبيجي جي بي وندي در كام بيما تجي ام رونشتين شغل ما قش سكيني شغل جبر في غلابونا مازوتي غلابونا موادا يعني نهاوا كارجش سكن عندي سكيني نم تف سكيني نبيرو شش مام سكيني ام نا شغل نكهرباء نمازوت يعني حتى سرافيز مام نما كارن بيان سوكي مواد كش بوهاوي از يعني از خوازم سياده المحافظ ام تخوازن دگه ما هر چه مسؤوله هي چه مسؤوله سرفان مواد سكنه سرفان محروقات سكنه وسر قرار خود هكذا بقر يعني شعب فطسي شعب تنب شعبيره يعني ايه تير رقماويه ايه فقير ام ايه فقير مانه يعني ملته ما فطسيه ام تخوازن اتمنى ديكم جو بقر سر قرار خو وساعتها خوش بفي اويا ارس بياما وانكو درد كبير بحمي قال دخوازا وان يكاكو راستجي ايدي چارسريك زوترين دبي كلا گرميدا جوارا وري داين جبر دنيبه گرميدا پلي گرميكو بلند بو نه كهرباء لرغم ويجي داد كفن دخوازا خو پیشکش دکن و بوي دنگي خو بوي گرمي ايشا دلوان ده دخوازا وان يكاكو اف چارسريك زوترين ده وري داين بفي اويا ارس بله سارا ستاسياتت كن لسر راگهاندنا پیامین گوجوی ده درکتن لسر وان نرینه وانا ایدی بهیوینا گو اف مسئله هنوار چاره سرکرین زوترین دم ده گلک اسپاس سارا حسن و چگانه ما باوکی زندیش باش در قامشلو